Dobrodošli na našu platformu Animafesta Zagreb, svjetskog festivala animiranog filma, na kojoj planiramo prikazati nekoliko filmova iz naše recentne povijesti, nekoliko filmova iz natjecateljskih programa, Grand Prijeva, nagrada publike. Želja nam je upoznati ljude sa time što se prikazuje na našem festivalu i koji su to najveći uspjesi animacije koji su obilježili zadnjih par godina scenu animacija, a s nama je prvi put sad za početak Eva Cvijanović, hrvatska autorica koja živi u Kanadi i autorica filma koji smo svi čuli i ubrali negdje usput, Ježova kućica. Tako, dobar dan Eva, dobar dan Kanada. Dobar dan Zagreb. Kako je tamo, kako živiš u izolaciji? Mislim, animatori su zapravo navikli na izolaciju, što se tebi promijenilo? Kako se... Da, vježbamo se već godinama za ovakve situacije. Mislim, ok, ali mi fali malo poći u šetnju i tako biti. Ipak volimo i mi animatori nekad vidjeti ljude, tako da to mi malo fali, ali... Jel koristiš vrijeme za rad na nekom novom projektu ili što radiš trenutno? Pa da, ja sada radim magisterij i radim na novom projektu u isto vrijeme, tako da imam pune ruke posla. Pa onda ti odgovara ovo vrijeme, taman jutro i popodne drugo. Da, tako nekako. Ježova kućica ona se bavi tim čim se bavi nekim svojim temom doma i bila je vrlo značajna u našoj lektiri, svi ju znaju u cijeloj Jugoslaviji i Hrvatskoj isto. Kakvi su bili komentari stranaca koji nisu s tim odrasli kad su vidjeli film kao takav i priču kao takvu? Pa mislim, bilo je različitih komentara, uglavnom su bili pozitivni, uglavnom su se ljudi mogli nekako identificirati s tom idejom doma i sa osjećajem koji film donosi, ali smo imali i komentara koji su ljudi jednostavno nekad asociraju ideju doma sa kućom i materijalnim stvarima, tako da onda bi tu nekad imali malo čudnije razgovore, ali uglavnom je bilo vrlo pozitivno. Ta rupa, nazovemo je rupa u kojoj živi jež, to im kao nije bilo dovoljno dobro. Pa da, mislim, imala sam razgovor s ljudima kojima da ta ideja kao doma, kao nečega što se zapravo gradi i što je više meni kao jedan osjećaj, oni bi se zavezali na taj materijalni dio kao na engleskom se to kaže ownership. Ali eto, mislim, stvarno je film putovao po cijelom svijetu i što se tiče djece, mislim da su oni skontali o čemu se radi. Po šumi, širom, bez staze puta, Ježurka Ježić povazda luta. Lovom se bavi, često ga vide s 300 kopalja na juriš ide. A radila se recimo velikim zvijezdama koji imaju internacionalne karijere. Šerbeđijom i Rundekom, kako si njih hendla, si ti njima bila šefica, znači ste slušali, jesu li oni imali svoje ideje, kako je to išlo? Pa mislim, bilo jako lijepo za mene iskustvo i sa Darkom Rundekom i sa Radom Šerbeđijom. Bili su vrlo onako otvoreni mojim idejama i naravno da je njihov doprinos bio meni jako važan, pošto nismo radili s njima da bi ja sada njima diktirala tačno što hoću od njih, nego smo ih zapravo tražili za njihov talenat i za ono što znaju jako lijepo napraviti. Mislim, ono što upada u oči je da je predložak slikovnica, a ti si se odlučila za tehniku lutkarskog filma. Koji je bio razlog? Da, pa mislim, ja sam naravno odrasla s tom slikovnicom i s tim slikama i to je u meni kreiralo jedan određeni svijet i nisam mislila
u 2D-u kao u crtežu da bi mogla napraviti nešto što je zanimljivije nego što je bila ilustracija i slikovnice, tako da odmah sam nekako pošla na taj filc i vunu i u to vrijeme sam otprilike otkrila tu tehniku i nekako mi je vuna me vukla prema toj toplini koji donosi dom i sigurnost i osjećaju dekice i boje vune kao ta nekako nose na folklor i sve to je napravilo da sam odlučila da radim sa filcanom vunom u stop motion tehnici, da. Što tebi znače festivali? Ti si bila isto u Zagrebu. Što je tebi značio Zagreb u tom trenutku? Pa, puno mi je značio taj festival. Mislim, to je bila naša prva projekcija koju sam ja vidjela u Hrvatskoj i stvarno recepcija je bila fenomenalna filma i ljudi i festivala i sve, mislim. To su memorije koje ću čuvat dugo vremena i film je baš nekako dopustio da upoznam cijeli svijet animacije tim što sam putovala po festivalima i upoznala razne ljude. Tako da to je moment, ja mislim, za nas animatori koji jesmo malo onako antisocijalni i radimo u našim kućama i to, da upoznamo ljude iz cijelog svijeta i koji dijele nekako našu ljubav za te male filmove u koje stavljamo jako puno ljubavi i vremena. Tako da, eto, nadam se da će Anima Fest uskoro dobiti svoju fizičku vrijeme za te proslave. Odlično, dobro. Mislim, sad ćemo onda pogledat film. Ne znam da li imaš neku najavu za film ili smo sve rekli, ovo osnovno. Ništa, samo uživajte, eto. Ali za neki kraj, znači Zagreb. Znači Zagreb. Bravo. Hvala ti, vidimo se onda na nekom od budućih izdanja. Važi, ajde. Ćao. Ćao. Thank you.